Nkosi yami. Ukutshela nje ukuthi sengikhathele uwe yikho ngihlele ngitshontsha nabanye abantu. Oh sokhathele yimi. Udlile imali yami uqedile. Uyakusebenzisa. Shothi yangisebenzisa khona manje. Uqhubeka sitshole izikhathoni. Kumele ayibuyise le mali. Kumele ayibuyise le phone. Akumele uyiphathe nefoni yami ngicela uyibuyise sister. Neimpahla zami. Nale Juvet engikuthengela yona eroomini lakho. Ngithi neJuvet engikuthengela yona. Uthi nizoqhubeka nenjalo. Angeke. Sokuphelile sister lami. Uyahlanye mina ngizoza ke lapho uzongibona every day. Ngithi kuphelile. What if ufakele korobela? Khona lami ungayisho yekorobela. Or ngeke isebenze kuwe. Anduhleza ngiphekela lo muntu khona lami mseza lithi captain. Hey gela wafaka inkorobela wena. Azongifakela inkorobela gela. Nima ngabe ngifakile kushisa uboni, khani uzobona manje. Gela, kimi ngitshela ukuthi uyivirgin hey mina ngiyavula. Ngithe ikuvula mina kuwe gela. Uthe uyivirgin gela. So but 1 year. Sokuthi omunye umuntu Kushothi kudala uvulile. Gela. Uthi dala bambulile lo muntu. Awukushothi kudala khona lami. Hayi. So manje since athathe imali zakho semsebenzi kumele asibuyise. Akumele ubuyise imali zami. Wena uqhubeka ubhethi lokuthi ubhethele iVTV. Hayi game la ngisakufuna. Yami yakufuna ke. Ngicela ubuyise iJuvet yami leya ku home choice sister ngicela uyibuyise. Ngayithenga 1.2 le Juvet. Ngizoyibuyisa uzothenga enye futhi uzophinda ungalise khona kuloba This girl. Ufuna kuniki. Hayi gela unesibindi. Sibindi esinefuthe eceleni gela. Uneliver.